subscribe to my channel and click the bell icon to get the new notification. Puilano tipra hasteni joto takuk buku rongno aneka kaham yaparo. Tini ang miren biskango paimani kayo omo je buba grano edisiwo chief administrator klainani bagai salkisa sekangno ang miren biskango paye serai ke rika buba grabo bibono zorawo bo aro administrator unja hinai bo saka abon ulo bo kisu civil society ba bi social media rogo tabo bono chief administrator klainani bagai kok disalai tongo kebo ongko abno tuyi tabo movement bo khlailai tongo tai kaisa oro question arise khaika je tipra mo thakai tangai buba garano edition chief administrator klainani bagai soba khlaya hinai hekai omorong no tuyi no tini ang kisu kok sanai poilano sing sanai je tipra mo thaningo yang ta ang nije Ranjit Debormo bo sanai je chini bubagra edition chief administrator unglak ebong bubagra monok srai ke no dikha je bo kono dino aro chief administrator ungya hnai ka okok no samani pore bo tam no na hare tam no target khlaye bubagra no taisa edisiwo ungko khlainani bagai mane chief administrator khainan bagai ta movement khlai tongkha omono bor clear kai sakai chakamo karon bubagarano edisio chief administrator khlaika mane no bono edisi ni kaisa sebok rinani bagai ba bono kaisa government ni mane governor ni andaro ba state government ni andaro bono sebok slamna che naimane klayu hnai angwan sugo tam hinba bubagara ni je borom ba bubagara je hinjago omo kebo segi nei meya kebo chief executive member rung mano kebo chief minister rung mano kebo governor rungui mano kebo prime minister rungui mano kebo president rung mano kintu bubagra ba king ba maharaj opot kebo naimeya kebo ungui bo maya kai abuni bagai no bubagra no tamni bagai tini asuk oro edisiwo chief administrator khlainani musung jakha omono jara khlainero bor clear khlainani nango judi bubagarano chief administrator khlainani hingakai जों से खालायतमले जों तिप्रा मथासे मुभमेन्ट खालायतमले जों से डिमान्ड खायतमले किन्तु बुबागारबो क्लियर खायमन परे एवं तिप्रा मथानिंगय आंनि जेबो साका आबन कायमानि परेबो तांगै तिनि बनो बुबागारनो तुयै मनो आसे के बनो चिफ एडमिनिस्ट्रेटर खालायनानि बागै आसे सिरो खगलायका अमनो निश्चय कुनु ना एकटा कुनु कारण तंगै मानो हेकाकाय आबनि बिसिंगो आगिनि सिमिनो कासा बुबागारन तै कन्सपिरेसि सलि तंगो अमंखा बुबाग्रानि इमेज न बुतैखा खिख्लायनानि बुतैखाय इंको खालायनानि बनो नष्ट खालायनानि एवं पलिटिकली बनो बुतैखाय सुक्रुबुय रिमान अब कायसा कन्सपिरेसि सलिबोय तंगसिना हास्तेव हेकाकाय कसाग्रक तो स्पेशली सीपीएम रक आगिनि सिमि साइ फायो के ताबो बुबाग्रा न बरक बुबाग्रा जेकुनो एक्टिविटीज न बरक नाइमाया हामजागिया ताई कुबुनि रिजनल पार्टी नि अजामारक बुबाग्रा न तयै विभिन्न समय विभिन्न धरने कक साइतंगो हेका बनो ताबो चीफ और एडमिनिस्ट्रेटर खाइरिखा हेकाकाय अमन उंनाय जे बुबाग्रा न चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलाइखा खलाइमान परे बनो गाड़ी रिखा एस्कॉट रिखा क्वार्टर रिखा हेकाकाय 6 मास ब सामुं टांखां हेकाकाय ताबो त एडिसिन ब अवस्थाव तंगन जतन छिवो हेकाकाय 6 मास बुबाग्रा कोनो काम सामुं खाइमाया हेकाकाय अकगनो सानानि चाइतगलायनाय जत पलिटिकल पार्टी नि अजामारक ताई विभिन्न सिविल सोसाइटी नि जारा बुबाग्रा न हामजागिया नाइमेया बर अकगनो सानाय जे बुबाग्रा न ब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रिखा एडिसिव बिको बब दफानि बागै तिप्रा सरंनि बागै सामुं खालाइमाया बनबस क्वार्टर रिखा एस्कॉट रिखा जत किसुनो रिखा बिको रिमाया काय जारा जाबुक जारा बनो अमतै खाये पलिटिकली कन्सपिरेसि खलाये और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानै नायो काय आबने उकलको अमन अंगै मानो जे बुबाग्रानो पलिटिकली फान अंथोन बा सिविल सोसाइटी बा जेसन फान अंथोन जे बनो बिनि इमेज न एकदम कादुलुय सुक्रुबुय सुबायै रिनानि बागैनो मङै तंगै हनै आं खाखलायो आं जतन थाने कयनाय जे बुबाग्रानो एडिसियो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनान बागै केबो मुभमेन्टा खलायतुन आर केबो अमन तुयै सोशल मीडिया रगबो kok saya tongkakai no kahamgan hene angjo tono no kojau hekakai bubagra
chini Tripura hasteo Tripura sane yago political power rinani bagai bo wansugui tongo samung bo tangai tongo joto kok jeng openly bo saimiya obong ka bisingni kok abuni bagai no jara tini ba ano onek borok phone khlaika borok singo sar tangai chin Tripura motha hingka kai bubagran bagai ko khaijaya tam siring tongkha omti rohne bibono question ano khlayo ang borok no bo sanan musungo norok je tabuk je obostha o tongo sing o COVID-19 no tabuk to sara Tripura 144 dijak o somoy movement khlai maya khlai ka hingka kai raidati kai sing chepjangnai ebong raidati kai sing ni against case phailungnai kai aboni bagena sing tab movement khaimia bising siring kai sing jototuk pharijak asaktina samung khlai tongo norka wanadi Tripura hasteni phan political power obo chini yago rinani bagai bubagara wansugui no tongo ebong samung bo tangai tongo tai kaisa kokungkha o COVID-19 phaimani yagulo baire wo chini borok kubang ma borok kasajak omorong no tumnani bagai se bubagara busuk samung tangkha norong jotono saimano tai Tripura hasteo bibino jaga chin bororo bialok lai tongnai rong no bo Tripura mothani ungoi bubagara ni subai sing sara Tripura je mantui khai sing lokorong no tabu bo subai tongo ebong buskang salobo sing subanai kai abuni bagai no ta wansukdi bubagara siring tongya bo jekhan pon tongthon bubagara samung tangai tongo chini dofani bagai chini koni bagai kai norok mobo saimano je bo NRC ni bagai tini khokjarang boni thani thumjaboi tini Supreme Court lakh rang khoros khai tini case khaika tini CAB ba tabka CA ni case no bo tabu Supreme Court singno tui bo ara bo choba khlai tongo heka kai ang sanani naimani ka mose je o ADC ni yago jeng phantumlan nangkhang kai oro kotogula jeng samung ma tangnai abongkha je ATTF ni je ekotungmani 1993 sono 83 sono obongkha je 1971 ni 25 March ni pore phainai borongno o banglang ko ni Tripura ni especially ADC amsai ni borno tikhlai rohoroi borongno oro boot khlai ka kai jeng je tabuk je tongmani chini ADC amsai je 10 tongmani borok nokhori ma thanai ekno maximum to 71 soni pore phainai rongno kai suturang ang government ni thani especially state government ta governor ni thane ta election commission ni thane ang tini koinai ebong kobong narangnai je ADC election ni sikang jahate o je ATTF ni ekotno implement khlai 71 soni 25 March ni pore jara phainai Bangladeshi rongna identify khlai ebong voter list ni bongni mungno hoi rimani pore no ADC election khlainani ungthon abo 6 maisa nangkhai 6 bosor pon ungthon toba abor borong ni mungno hoi khlainani ungthon hinai ang ahban narugo tai ADC chong mariwo jeng Tripura motha tamo khlainai khlaya abone bagai chini bubagara wansugui tongo norok saimanane chini bubagara bo wansukjakno chini dofani yago powarinani bagai hekai ang paithago tini blaikai khat dukhon nangkha ang tini phungo bo ang kok saka je srangsa tini media ni chini takhok Ajit Debormani sakao miya samung sida tangnai ro pone attack khlaimani ebong bini bokhoro tai khunju blaik dukhmanjak bo aguliu phaitongo ang kaithorni thani omono koinai bo dati khai hamai bosathun ar ang o samung jara sitara samung tangkha omono markhena selengo ebong jesa samungo bo media ni logino ang Ranjit Deborma tongnai ang tini Ajit Deborma no phone khai saka nang samung tangde jengni logi tongo tamo khalaiman khlaimeya agam dino jengno no chubanai hengka kai ang media rongno omono sanai je norok samung tangde kiria khai chini dofani bagai norbo chini dofani no ongso norok media tongmani bagai no Tripura hasteni kuna beser basarni chini dofarongni bial theke suru khlai chini kubang ma jingjalongno norok tisawoi tini phunugui mangkha tini buni buskango phunungmani bagai no chini borok tini socheton nongkha sisa baikha kai ang omon taisa paithago kobongnai je bubagara no ADC ni administrator khlainani bagai kebo movement ta khlaitun kebo tai koktati sasitun orono mothangnani ungthun kai asek sawino ahaino hai Tripura hasteni joto lukurongno takhok bukhok songnongno ani khakaham tai hamjama yapar ani kok orono mothaka joto nono khumbaika. Subscribe to my channel and click the bell icon to get the new notification.